دما خوش ببینرین هیجا ایرو هجده تباخ 2022 روشان روژا پیشمی بویر و گشترن هری سرکی و هری بالکش این لسرانسری جهان رودانه امی حول بدن دنوا 20 دقیقه چین جهانی ده شوار پیشکش بکن. ریچخستنا شوپاندنا مافی مروان دیار کرد که جبر ایرشین دولت ترکیه جیانا سیویلین لباکور سوریه دبن خطریه ده او گوت دولت ترکیه کومن وی دما تفگرین خوی این لشکری بی سروبر سیویل کشتن ریلبر پیلک مزن آکوچبریه وکرن ده ویم ها داویه ده جبر ایرشا بالفران زاروکک جیدنام ده گلک سیویل شهید بون. رخصتنا شوپاندنا مافی مروان تکلداری ایریشن دولتا ترک لدیجی باکور سوری خبات کوش 12% پیکته بلاف کرد. پرانیا پرسو برسفین رخصتنه درباره آرمانج و ایریشن ارتشا ترک و کومن گریدایی وینه. رخصتنا شوپاندنا مافی مروان ببیردخه که همو تفگرین داگرکریه این ترکیه ببن پیکرنان تجینه او دبیجه. سالا 2018 دما ایریشا لدیجی عفرینه بدهان سویل هاتن کشتن. بده هزاران جوار خوبون اشکنجل ولاتیان هات کرن مال و ملک عفرینیان هاتن تالان کرن جوت ماه 2019 ارتشا ترک و هزا بناو ارتشا سوریان اجتماعی لدیجی باکور و رجلات سوری دز بتفگره کدن آداگرکریه کرن جوارن سیویلان بسروبر هاتن بومبردومان کرن ملک ولاتیان هاتن دزین بسدان شروان کرد سیویل و خباتکارن تندرستیه لهرمین داگرکری هاتن کشتن. 63 ولاتین هرمج عالی ارتشا ترک و کومنوی و هاتن گرتن و اوبرن ترکیه. چکدارن گریدای ترکیه رینادن مالباتن کوچبر بونه و گرن وارن خواه. دزدریجیه که تند لجنان هاتا کرن. زاروک بدار زوره بچک کرن. آوا و خوارنه لسر بسد هزاران کسی قد کرن. تکلداری روشا گرتین داعش و مالبات وانجی شوپاندنا مافی مروان به هشیاریت که. جوت ماه سال 2019 جبر ایریشا ترکیه بشک جگرتین داعش رویان. اگر هاتو ایریشا کنو پیکوره و ریل بر داعشیان و به دا کجاره کدن برون. لسر ادعاین ترکیه و سروکه و اردوغان این آوا کرنا هرما اولجی رخصتنا شوپاندنا مافی مروان وان بلگیان ببیر دخه. جی سال 2019 و اشکره بوکو لهرمین دبن کنترولا ترکیه ده مافی مروان اشکرتین بن پیکرن. جی کشتنا مروان بگرن حتا رواندن و وندا کرناوان. جی تالان کرنه بگرن حتا دزیا مال و ملکن ولاتیان. هر جوره تندی لدجی خلق هرمی هاتن بکار آنین. لو ما نپیکانه که ادعای ترکیه وکه هرما اوله ورب ناف کرن. تایوان کو به چینی را کریزا سروری دجی به ریبریا آمریکای رژی تکلین خواه خورترد که تایوان را گاند که اوی ده سری پاییز ده به آمریکای را هفدیتنین بازرگانی جبدن دست پیکرن. ده داخلانیا نونرا بازرگانی یا آمریکای ده هات گوتن واشنطن او تایپی ده چارچوب یا اینسیاتیفا آمریکا تایوانی یا بازرگانی اساس سال بستوی کمین ده لسر دستلاتداریا دانوستاندران لحف کرنه. وزارت کارین در و یا تایوانی گوت ام پیشوازیا درفتا کورکرنا هفکاری آبوریا دنابرا هر دو ولاتین آزادی خواست دکن. ام مدلک نوج بو هفکاریا بازرگانی آل هند پاسیفیکی آباد دکن. نونرا تایپی لواشنطن هایشا بیکیم جگوت ام وی داخلانی پیشوازی دکن. تایوان آماده کو دست پی بکن. پشتی که سروکا مجلس نونران یا آمریکای نانسی پلوسی سردانا تایپی کر پکینه تطبیقات خوین لشکریین حریم زن لدردورا گراوی دادست پیکرن. هرچه قاسی ریوبریا آمریکای دبیجه پولیتیکایا وان ین دمجارا تایپی دنهاتیا گوهرتنشی سردانین ریوبریا واشنطن ریوبریا پکینه بهرس کریه. وزارت پاراستنی یا تایوانی راگاند کو دنوا روشی ده 51 بالافر او 6 کشتین شرین چینی لدردورا گراوی خاتنه دیتن. دیاره کو دمین داوی اوکراینا به زیدایکرنا ایریشین لدجی هرما کرمی حول ده دربه نول ارتشا روسیه بده پشت ایریشا داویین لدجی بارگین لشکری در کاتولیک و روسی فرمانداری هیزن دریا رش جه دورخصیه. پشتی دو تقینین ده نوا 10 روژین داوی ده اوکراینیا راگاند کو
dibe li dijî hêzên Rûsyayên li Qirmê êrişên nû pêkwerin. Piştî zêdebûna êrişên li Qirmê derketolê ku Rûsyayê fermandarê hêzên Derya Reş Igor Osipov ji erka wî dorxistiye. Li aliyeke din encama êrişa dawî ya artîşa Rûsyayê ya li dijî herîma Xarkîvê eşkere bû. Li gorî vê 7 kes hatin kuştin û 16 jî birîndar bûn. Serokê Ukraynayê Zelenskî ragihand ku ew ê êriş bê bersiv jî nemînin. Di vê navberê de piştî êrişa Rûsyayê ya li ser Ukraynayê dest pê kir, cara yekemîn ku Serokkomarê Dewleta Tirkiye Erdogan diçe Ukraynayê. Erdogan li başerê Lvivê Ukraynayê bi Serokkomarê wê Vladimir Zelenskî re jî civiya. Україна готова забезпечити належний контроль з боку МАГАТЕ. Відповідна місія може бути направлена. Türkiye ji bo nêzbûna xwe ya Rûsyayê beşeke din ya S-400 dikire ev nûçeya di çapemeniya Rûsyayê de hatî belavkirin rastî berteka Washingtonê hat. Senatörê Amerîkê Bob Menendez got Tirkiye bi xurtkirina têkliyên xwe bi şirketên parastinê yên Rûsyayê re şaştiyeke mezin dike. Di nava rojên dawiyê de çapemeniya Rûsya ragihand ku Tirkiye wê beşa duyemîn ya pergala parastina asîmanî ya S-400 bikire. Serokê Komîteya Têkiliyên Derve ya Senatoya Amerîkayê Bob Menendez li ser mijarê daxuyaniyeke nivîskî da. Senatorê Demokrat Bob got ez ji nûçeyên ku Tirkiye li serkirîna beşeke dina parastinê ya mûşekên S-400 ji Rûsyayê pir bifikarim. Ev yek bi awayekî eşkere dikeve bin pêkirina cezayên kat sade. Di dema ku Rûsya êrişa xwe ya hovane û neqanûnî ya li ser Ukraynayê didomîne berpirsyarî û derfeta Tirkiye heye ku bi xortî girêdana xwe ya ji bo aştî û ewlehiya herêmê ji NATOyê re nîşan bide. Bob got divê Amerîka zelal be berfirehkirina peywendiyên Tirkiye bi saktora berevaniyê ya Rûsyayê re wê bibe şaştiyeke mezin ku ewlehiya hevalbend û hevkarên me yên NATOyê yên li Ewropayê bixe xeteriyê. So I am at your disposal. I say that with Di civîna çapemeniyê ya rojane ya Wezareta Karên Derve ya Amerîkayê de jî ev mijar hat bi rojevê. Berdevkên nê diprêstiyar kir ku ev nûçe di ajansa TASS a Rûsyê de jî cihgirtiya û got agahiya wan ji geşedanên nû yên di vê mijarê de nînin. Derketina nûçeyeke wiha di çapemeniya Rûsyayê de hem wextî nîqaşên kirîna Tirkiye a balafirên F-16 ji Amerîkayê re pêk hat. Serokatiya pîşesaziya parastinê ya Tirkiye jî piştî derketina nûçeyê bi 5 saetan daxuyaniyeke da û got tiştek nû tune ye. Pêvajo li gorî lihevkirina roja destpêkê de dimeşe. Bi gurbûna krîza navbera Sırbistan û Kosovayê careke din NATO helwesta xwe diyar kir. Sekreterê Giştî NATOyê Stoltenberg banga kêmkirina dextê ya li aliyan kir û got ji bo aramiyê em amade ne ku destwerdanê bikin. Yan Stoltenberg piştî hevdîtina bi Serokkomarê Sırbistanê Alexander Vučić re li baregeha NATOyê derketin pêşiya çapemeniyê. Roja veserekê aliyan alûziya mehên dawî ya navbera Kosova û Sırbistanê bû. Stoltenberg dazanîn ku devan rojên dawiyê de rewşa meydanê baştir bûye û berpirsyariya Belgrad û Perstînê ku rê li ber zêdebûna alûziyan bigirin. Sekreterê NATOyê banga hestiyariyê li aliyan kir û got NATO ji nêz ve çavdîriya rewşa li ser erdê didomîne. Misyona me ya aştiyê ya Kofop rê li ser erka ji aliyê netwên yekbûyî ve hatiye dayîne. Ger istiqrar bike ve xeteriyê em amade ne ku destwerdanî bikin. Stoltenberg anî ziman ku ji bo parastina Kosovayê tişta pêwîst ew ê bikin. Kosova 2008 bi awayeke yek alî serxwebûna xwe îlan kiribû. Lê Sırbistan vê yekê red dike û Kosova jî weke parçeyeke xaka welat dibîne. We also discussed Russia's brutal war against Ukraine. It is important that Civîna diyaloga niştimanî ya hêzên siyasiya Iraqê a li ser banga Serokwezîrê Iraqê ya bê tevgera Sedr bi dawî bû. Di civînê de bang li tevgera Sedr hate kirin ku dest bi diyaloga niştimanî bike.
لبغدای دو جوینا دیالوگان اجتماعی یا هیزین سیاسیین عراقی یا لسر بانگا سرک وزیر عراقی یا بی تفگیرا صدر بداوی بوم. ریوبرین چارچوبه هماهنگی وکه نونرین هفپیمانا دولت یاسا انیا حکیمه هفپیمانا فتح ریوبریا کرد و سنت تبلی جوینا دیالوگان اجتماعی ببون. لگوری داخلانی اوفیسا راگاندنا سرک وزیر عراقی مصطفی کاظمی جوین جبونی قاشکرنا روشا سیاسی عراقی با مدبونا نونرا سکرترا گشتیا نتوین یک بویا عراقی جی پیک هاتیه. لگوری داخلانیه بجدارین جوینی راگاندنه کو به چارەسەریya همو پرزیرکان آبریا دیالوگی ریه براتی او هفکاریه را گریداینه. هر وها دست نشان کرن کو گریدای دنگدانا به ریا هلبجارتنا پیش وقتن کو دما کریزین سیاسی ده هیزین سیاسی اجتماعی ده هلبجارتنی ده سری لریا دستوری بدن. لگوری داخلانیین بجدارین جوینی داخواز جریوبرین نوا تفگیرا صدر کرنه کو جبو دیار کرنا مکانیزم او چارەسەر کرنا پر آلیا جبو خدمت کرنا هیوی او خواسته که انگلی عراقی دست به گفتگوی اجتماعی بکن. سروکی تفگیرا صدر یه بجداری جوین نبوی جی جوین با آوه که بی سود پیناسه کر. بله سروک تونسی قیس سعید را گهاند کو دستورا نویا کو ده 25 تیرمه ده به رفراندومی هاتبو قبول کرن کتیه مریتی. سعید دا خفتنا خویا کو ده تلویزیون دولتی ده هات وشاندن ده گوت گلک روژن مین دیروکی هنه او 25 تیرمه ها ای سال او پارجی دناوا واندنه. سعید آنی زمان کو دستورا بنگین آنو کو ده 25 تیرمه ده به رفراندومی هات قبول کرن کتیه مریتی. سید دیار کرد که گل تونسی دخوازه ولات خواه پاقش بکه او کسین که حول ددن دستلاداریا گل به دست بخند و لپیشبری دارازی حساب بدن. سید دیار کرد که جبو پاراستنا ماف و آزادی و دادگاه دستورا بنگهین بی آوا کرن و دست نشان کرد که و ماف و آزادی بین پاراستن لعدالتا جواکی مشارکه سرکیه. سروکی تونسی دیار کرد که دما سیاست و قانونا کو و لتونسی نزدیک بونه که نتوی یا برفرهم سوگر بکن هاتیا و گوت کسین که هولدان رفراندوم دستورا بنگهین آد 25 تیرمه ده پیک هاتیا آستنگ بکن بسر نکتن. نها جیل پیشیا ولات هل بجارتنه که پیش وقت یا که ده هفته کانونا 2022 ده پیک وره هیم. وصححنا معا مسار الثورة ومسار التاريخ. لافغانستان جارکدن مزگفت بونا آرمانجا ایریشان لپایتخت کابولی تقینه که مزن لنوا مزگفت بو صدما کشتن او بریندار بونا به دهان کسی. لگوری داخلانی بردف که پولیسین کابولی ایریش ده دما نمیجا ایواری ده پیک هاتیه. جبر ایریشی هریکیم 21 کس هاتنه کشتن سوسی که جی بریندار بون. ده برینداران دنافا برینداران ده 5 ساروکانه. بردف که تفگیرا طالبان زبولله مجاهدی بی کو آلین برپرسیار نشان بده پیدا کو او حساب بی کو کجران بپرسن. هفته آدرباز بوی 10 سال پایتخت کابولی اولداره که طالبان ده ایریشا چتهین داعشی ده هات بو کشتن. جتبخ 2021 دما کنترل کردن افغانستان جالی طالبانی و ایریشین خوکوژی او بمبئی لولات رانوستیانه. تیوی کو طالبان ادعا دکه که وان داوی لحبونا داعش آنیه جی لیا داوی برپرسیاریا پرانیا ایریشین کو لولات پیکتین جالی داعش و پیک هاتیه. بله ویروس میمونی لسرانسر جهان دناوا بیدنگی او خمساری ده بلاو دبه ریخ خستنا تندرستی یا جهان راگاند کو ویروس لنوت دولاتان بلاو بوی او بیتری سو 5000 کس جی به ویروسی کتنه. ریخ خستنا تندرستی یا جهان جبونی قاش کرن او آگاه کرن آرایا گشتی لسر ویروس میمونی کووید 19 او پرزگریکین دنیان تندرستی ین جهانی جوینه که چاپمنی لدارخست. ریوبری گشتی ریخ خستنی تدرس ادراهم گبریه سوز دیار کر کو
حتی نها لنوت دوالاتان ویروس میمون حاتیه دیتن او لجهانی هجمارا پیکتی انجی 35,000 درباز کریه. جبر ویروسی 12 کس جمرینه. گبریه سوز دست نشان کرد که همه بویرین پیکتین ویروس میمونی خورتن او هاگود دوی بالداریا بنگین او با کو اویج بو میمون آمدن او و گوهستنا بکارانینا آمورین تندرستی گلنپریین به باندور تاوی تدبیرین کمکرین خطریه و حاوینن ریخستن اشارت به زیدابونا پیکتین ویروسا کرونا شکر او افتشتانی زمان دناوا دمین داوی ده ویروسا کووید-19 بلز بلاف دبه جه 135 زیده بویه. دروش هیده هفتانه نیزی 15,000 کس لسرانسری جهانی جبر ویروسی دمرن. ام نکارن هر هفته 15,000 ملیان بپجرینن. And the number of countries sharing sequences has dropped by 75%, making it بلیم دربازی روشا کاراستین خوازایی ببین لفرانسا باخوز او بارانا زیده شبکه زحمت درباز بو لگراوا کورسیکا جبر باخوزی 3 کس مرن او 12 کس جی بریندار بون. لگراوا کورسیکا یا لباشو روشلاتی فرانسایی بایا خورد بباندور بون. ده داخلینی کجا آلیه والیتیه و حاتیه داین دا حات دیار کرن که دناوا وانده که چکه 13 سالی او جنک 72 سالی 3 کسان جیانا خوش دزدانه و 12 کس جی بریندار بونه. رای دران دیار کرن که جبر بایه که ده ساعت ده لزاوی 224 کیلومتره لحرم نیزی 45,000 خانی بی جیران مانه. جگراوا کورسیکا یه هشاریا کودا پرتقالی یا جبو بروسکین دجوار جهات داین. پشتی پیلا گرماهی یا که سیشما بوری لفرانسایی بباندور بو باران و باهوزا دجوار لپایتخت پاریسی جی بباندور بو. هین کوچه او کلانین پایتخت و گوهرین گولی استاسیونین متروی جی دبن آویدمان. شواتین دارستانان دهیلک و پشیکا جهانی تنب بعد لکولین زنینگا مایرلند ده درکتولی که هجمارا دارین جبر شواتا دارستان تنبونه لگوری 20 سالین در بازبوی 2 قد زیده بویه شواتاندنا دارستانان گرمبونا گردونی جی هر کودچه زیده تردیکه. جدسپیکا مهاتیر مهوه لسرانسری جیهانی شواتا دارستانان باندورک زیده دای آوا کرن. هاتراگ هاندن که هجمارا دارین ده شواتا دارستانان ده شوتینا لگوری 20 سال بله 2 قات زیده بویا. او یک جی راست باندوری لسرگرماهی دیکه. لگوری لکولینا زانینگاها میریلاندی که یک جسازین پروردهیه یم پیشنگ این دولتین یک بوین امریکاییه لجیهان هر دقیقه قادین دارستانی ین بقاسی 16 قادین فوتبولی تینه تونکرن. سدما ویه که گوهرین جبر روشا آف هواییه لگوری انجام کدن علی کلینیج سال 2001 و هر سال 3 میلیون هکتار دارستان جبر شواتی تیتونه کرن. افته واتیا گوهری مکه بقاسی بلژیکیایه هری زیده وندابونا داران لدارستانین بوریال کو یک جمازنترین داپوین کربون دی اکسیده پیکتی. اویه جی دیکوین آلی باکوری روسیا، کانادا و الاسکایه. لگوری دانین که زانینگه به دست خستنه شوتینا هرمک بقاسی نه بهنوگ 3 میلیون هکتار دارستانی 2021 شوتی. اف دانین شواتا 1000 سالی و هری زیده پیکاتیه. اف یک جسی پارین تواهی قادا دارستانی یا سالا بوری وندابویا. فاکتورین دن این کو دارستانا خرادکن جبو مبستین جهرنگ وکی چوساندنا دارستانان وزرارین داران این کو جهیلا مروان و حاتی چکرن تینا دست نیشان کرن. جبلی زانینگه جی ریخستنین هاویردور ین وکی گلوبال فورست واتش و انستیتویا چافکان ین جیهانه بجداری لکولین بون و وینه ین جسا تالایتان هاتنه کشاندن جی نرخاندن.
بله بینرین هجان نوچین ملور بداوید بن حتی صبح جاری کردن ورین پیشا و بمین دنوا خیر و خوشیه ده هر شاد و بختان